Da 14 da... Bravo, snimaj, Evo, snimamo svi. Za 14 dana ima... Cijelu utakmicu. Da snimimo, 14 ajde. dana ima utakmicu. Bravo. I, znam, začuo sam, rekao mi je tvoj tata. Ima turnir. I to je stvarno utakmica. Snima se. U ovom ja treniram, vidi. Ti moraš gledati samo. Tata zna. Stativa. Iva.